Nyoman Sri Mini ngeling siksigan, ningeh panakne gede budiarsa ngalain di Monang Maning Denpasar. Kenehne ngancan sebet di subane mantone ni Made Irayanti nekat di rumah duka Banjarinas Kubu Anyar, Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan. Saking kangenne, asal ningeh munyin sirine ambulan, Sri Mini nageh mesu kerurungi kadine jenazah panakne subeneket. Sri Mini nuturang 6 dina setonden panakne ngalain, ulian bacoke di Monang Maning Denpasar, ia setata merasa iseng teken budiarsana. Kadang nelpon nganggon video call peteng-peteng. Yen pas video call, selesai budiarsana mendada-dadaan, ben ngorang lakar mulih ke Kubu Tambahan, lakar medlokan ada nak ngalain. Pas hari Rebo tanggal 21 Juli, korban ajak belene Ketut Widiade alias Jerodolah mulih ke Kubu Tambahan. Ben dugas melayat ke Tajun, Sri Mini man pirasat aneh. Sesai gati gelute ajak korban. Ulesne, ne tanda lakar korban ngalain. Di subane balik ke Denpasar, korban ajak ke belene nepukin unduk. Budiarsana tebeke di Jalan Monang Maning Denpasar Barat kanti ngalain. Sri Mini suba berusaha gati ikhlas panakne ngalain. Sakewale ia ngideh apa ngepelaku diproses seadil-adilne. Tim Bali Express ngelaporang.